Ngilele bahlobo nginamukele kuyona i-channel. Uma umusha ngiyocela ungakhohlwa ukusubscribe uphinde ulike ama-video esiwaphostayo. Lana nginiphathele-ke udaba oluthinta-ke ama-reports mayelana-ke noMzwakhe Mbuli-ke lo-ke owaduma-ke ngokuhaya-ke izinkondlo-ke kakhulukazi ezigxeka uhulumeni-ke wangesikhathi sobandlululo-ke la ephumela khona-ke obala wagxeka-ke ukusebenzisana kwe-ANC ne-DA ukubumba-ke uhulumeni-ke wobumbano, ngamanye amazwi-ke i-Government of National Unity-ke. Lokhu-ke kulandela-ke isigameko sokuthi-ke laphana-ke kungabikhona iqembu-ke eliphumela-ke obala ekutheni-ke liwine kuyona-ke indaba-ke yama-elections, ngoba-ke phela lokho sikwazi ukuthi-ke okokuqala-ke kwenzeka lokhu ukuthi-ke amaqembu ajike-ke futhi-ke abe-ke noma-ke akhe-ke uhulumeni-ke wenhlanganisela. Kuba njengenza kwethu-ke uMzwakhe Mbuli-ke uye wakugxeka lokhu-ke engxoxweni-ke yakhe-ke neso lezwe-ke. uMbuli kuthe okwenziwe yi-ANC ukuqoka-ke ukusebenzisana ne-DA ishiya-ke ngaphandle-ke amaqembu-ke avotelwe iningi-ke labantu-ke abansundu kubukela-ke phansi kakhulukazi-ke amaqhawe-ke okuyiwona afela-ke leli lizwe-ke. Lokhu-ke kufana-ke ncamashi nokudayisa-ke umzabalazo-ke. Umcaphuna nje kafushane uye wabeka kanjena. Uthi-ke uzobe ekhuluma futhi engabi nako ukwesaba, njengoba-ke kwakwenzeka nangey'khathi zobandlululo ukuthi-ke benqatshelwe-ke ukuthi bakhulume kodwa bagcine bekwazile ukwenza lokho. Ukuthi-ke i-ANC ukubumbana nayo-ke yakhe uhulumeni ne-DA ukwenza-ke abantu iziwula-ke. Uma i-ANC isiwuhulumeni ne-DA isazoyikhuluma kanjani-ke indaba-ke yokubuyiswa-ke komhlaba nomnotho-ke ebantwini? Umbuzo-ke ayewubuza loyo, waphinde-ke futhi waqhubeka ngokuthi-ke kungabe lokho kusho-ke uguquko noma-ke ukuguquka kwezimiso-ke zayo yini-ke ezafelwa amaqhawe omzabalazo-ke efela lo mhlaba ezandleni ze-DA eseyi-National Party ngazo lezo y'khathi, okuyimanje-ke umhlaba nomnotho usasezandleni-ke zabamhlophe. Kusho yena-ke laphana-ke uMzwakhe Mbuli ebuza-ke ngalo lolu daba. Kuye kwaqubuka nomsindo-ke ey'nkundleni zokuxhumana, kakhulukazi laphana-ke u-X-ke ngenkondlo-ke yakhe aye ayiqamba laphana-ke ethi I wish the dead could rise, ebalula-ke khona-ke kuyo inkondlo ekhuluma-ke noma ebalisa nangamaqhawe ethi-ke afela ize, njengoba-ke konke ayekulwela-ke kubukeka-ke kucwila kuhulumeni we-ANC nobumbano-ke okuthiwa-ke amaqembu avumelane ngawo emva kwemiphumela-ke yokhetho lwangenyanga-ke edlule. Bafowethu ngizophuma kanje. I don't know what we have in mind, but if you have anything to say, please do comment on the section down below. Don't forget to subscribe, like and also share the video. Danko.